Sarah. Stupid. I can't fucking breathe, babe. Hi jitu sim hi agim nei hle azingen tuni chana he zong ko songa mi chi a ti idana boina tamta pi to ho thu cho za kha adi o hen chule suitcase songa asunga a hingjang lai mi him khat ki koilu na apulanga a zipper ki bon khum thu he na za kha obe na za kha alo di wa hin hi chipa hi azinu in suitcase a bon khumin anui sa ne nei suitcase a bon khum cho a hinga akila ado hinam ole atisa akila ado em chule ipji a hitia cha bol ham ne he no ma hele chu sim hi ka lela azon chan gei nana ngai dingin ka hin te me George le Sarah he nu pa hi honin amani hin human hi asle zingen zu adon ji honin akina ji honin akidel ji honin iti chen hin ko ahin mang honin na hele ain sung mi tel zong chun ahin hegam tawin ain sung mi tel chun amani za chun hitita ki to hon lowa pitingani ki chen te hon ham ki khen je honen tien ana sei pg wen a hin la amani chu ki khen lovin anum khom hanen zu adon phat hon teng chule ana ki del ji hanen iti chun avel velin zel in zong he ana lut ji hanen nei aji chu zu adon khom hon teng le kina ji hana akina hon teng le aji pa chun aji nu azep ji azep thu police on za teng leo police ho chun aji pa cha hong mat deu aji nu chun aga hu do ki ding teng chule thakhana kin han ding zu adon ki an de angai ngai hi tia chu pha so ta hin khu chu anaman khomon chu hi in ahin la ki khen thelo nu pa chu a hi honin te ka na inam sungwa zong hita banga ki chem zule sa a ki chem nu pa he te ding a hi en hita bang mi ho he lungset ta ni wang seta a hi ovin nei he chitil so he kumthum kumli be bo achina laizen 2020 kum 24 February zan chun he chiteni nu pa hen zu adon khom hanin hin khu chu nom ta en amang khom hanin nei hitia nom ta a khampuma hin khu aman han lai ta chun zu zong chu ha don han wal ji chun asu saum hon tapun khu a he hon tapun hi chi ka bola la phaloading a hin hi cha ka chi a le phaloading hin ti zong a hon tapun nei a in sung hon chun suitcase a khyong khan hi awmin hi cha chun George a chi en a kitungin a hi le azinu chun video record ni a bolin aji pa cha suitcase sunga chun ati etomin a lup se in apulanga chun aji par cha bon khumin tot ki sa chun anui honin a kyo lim honin nei pha chom kha cha ji pa jong apaw opawin anui jin a hin la a hailal pha cha ji nu kovin aji par hong dingin a seita nei Sarah, I can't fucking breathe, babe. Sarah. Sarah zong chun aji pan ako na chu a he phapon video akap zingin a hele zu a ha don wal ji chun alel wal zingen au na mun chun a hlu in a I mu pai ta nei Sarah in hon pi lo pha chun aji pa jong cha alel be se jeng a ki sen tho en nei hon pi loi jin ole su khil ka nei ham su khil ka nei a hi jong le nei ngai da mi aban ka bolo ding a hi ta ye lungsi ta nei hon pi en kalel wal zeng ta ye ka hai zo ta poi ati in a hin la aji nu chu a kham nup se in amang kile 11 a I muta nei zor song chun azinu Sara chu ako zingin azinu adon but lo mong pha jan ama zong akitomin a hin la na suitcase atai ji chun akitom thei pon apulang ahung po do thelo pha na chun alel hle zingin akisen nin a hai lel wal pha na chun huwa aka en alei hin ko chu abei tai pha chu chalin na hele hu ahung wa tan huwa a hen Sara zong ahong liam tan ahong khangin a hille amai langa chun ajipa athi den na suitcase chu a hin mutan hi cha chun alung gelen zan hla ajipa a het lu dan cha hin gel do ta nei hitia gel do pha chun ama dingin awai ge hle jeng tan ajipa ta dam sela ki muto ta lo chun athisan akimuto hon ta nei Sara zong ati jabe se jeng police of phone a bolin zan hla athir so zo se chu ase ta nei My boyfriend and I were playing last night, and I put him in his case and we were playing, and like kind of hide and seek kind of thing. So I fell asleep and I woke up and he was dead in the suitcase. So I don't know what happened.
hitia sarain azipa thi koiman helwa a het hena police o sei pi jing chu thil khan hi te ding a hi en hi chu helechun atokam ta na pe jing ding ai phachom khat zowin police o jong a in mun chu ambulance pumen a hong hlung ta vin zors ta sa chu a check ta vin ai police o jong zors thi chu normal thenina gelovin mi pi hon a khol vin na hile ki chep na mai maya hitia suitcase a thi jeng thei chu mo thu a hi poi a tivin police o jong a khol vin a hile sara in a hong tho a hen na police o phone bola a sei chu a bon cha chu a zo a sei a hi police o jong chun sara ko ma chun zors chu suitcase chunga changchanga lu na a changchanga ipite a zipper gi bon khum theya mi thelo ding eten adong win a hinla sara chun thuta pa cha sei do pon a hile police dang ho jong chun adong ta win a hile khanin ado chan chun a chom a seien a chum chu a sei thlajing tan a hile police o jong chun ata san ta po win hi che pha chun a in sung mi cha hin holovin a in sung mi te cha dong win a hile a in sung mi te chun a I te a te ni nu pa chun zu adon khom hanin a kin hanin a kidel hanin hitia chin hu anaman han he tien a sei pi ta win ai hi che pha chun police ho khona chun zors ta sa cha report a pilu ta win a hile police ho jong chun a hin khol win a hile hi chi zana zors in sara ko ma nei hon pe nei hu de na ti thuo jong cha hin heta wi sara in a kom wa a sei chu thuta a hi lodan a zo a sei a hi chu a hin he chen ta wi nei hitia het chit nungwa chun zors chu sara in anup la da a tha e ti chun a hin koi ta win alang khana sara a kilep jing ji chun a phone cha la pe win check a bol ta win na hile video a capture a hin muta vi nei hi chi video a zors in nei hu da in nei la da in kalel wal ta ye ti jong chu amu vin hi chi ji chun sara chun zors anup la da a tha he ti vin murder case in amanovin zelin in a koyovin tu ni chana hen a case su hlap a hinai po nei hi chan hen thusim ta ai seo a ki chai tan jan hi vela ka hin upload pa thusim ta angai lo lai na hi la link hi description a ka hin koin nan lut na ngai the hi thusim azon chan a hin ngai zo sin a pon chaw chungin ki pa thu ka hin sein chule thusim tha ong ki taka sin ananga azengoi te thusim a ki chai tai